Bang Emran. Oke. Ya. Ke sebelah sana mungkin asli. Sip Mas Bro. Keral dulu lah, keral dulu. Kayaknya mau saingin rambutku ini. Rambut jagung vs rambut ungu. Cocok berarti, bikin komunitas. Kompet ngerti artinya kompet. Turun ya, turun. Ayo jemput-jemput. Ini rambut jagung vs rambut ungu ini, ungu. Cocok. Pepe kalau bibir jeros saloni di semua jurang korang aku beringeronin kolena celeng sedek benya singa senangi benirat kini bener-bener kapen gendeng alami lakar dika alami. Mana kita? Kemana? Ayo. Permisi ya Bang. Lay 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 jauh banget. Lay 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 roh benar dikata cuma kata tapi bila yang dikata sama Umi. Permisi Umi. Balirik ke akabai tangi detedu tatong mau sare ate bule kerong iya dirasa cuma dikasih tong asik pepe salompan bibir cerah saloni di semua jurang korang aku beringeroni boleh celang sedek benyas benih ganteng bener-bener tapi ganteng alami latar dikau goyang dulu. Terima kasih. Cuma dikasih goyang lagi dong. Pepe kalompang bibir cerdas selani di semua jurang korang oke beringeroni oleh jelang sedek benya sina senangi berdiri bener-bener tapi kadang alami lakar dika alami. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih. Matur sekali. Lay 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 lay. Goyang sayang. Roh benar dikata coba beriorasi tapi bila bos dikadung senang boleh kau kebaik tangi dan tidur tak temu say
bibir jeros salani di semua durang koran aki menyanyi roti boleh lanjut seret. Gimana lagi? Lay 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 Tapi bila ia berhati gemas cucunya Cuma dikasih goyang gimana? Pepe kalompang bibir cerus saloni di semua durang korang aki punya ngerungi bolehlah jelas sedih bernyasina senangi benih ganteng Capek bunda, habis. ganteng Habis, terima kasih banyak. langkah